ponekad pitaju jedno besmisleno pitanje. Da li ja stojim iza ove stranke koju pravi moj babo ili iza ASD-a? Takvo pitanje me najčešće iznenadi, a još češće naljuti. Ja sam čovjek vjernik, imam Kuran u kući. Allah Đelešanuhu kaže, nemojte se cijepkati u stranke, izgubit ćete snagu. Samo SDA, samo snaga BiH, neka se svi vrate nazad. Moramo napraviti gravitaciono polje, novo. Moramo pobijediti masovno na ovim izborima lokalnim i time pokazati gdje je snaga. A naročito je važno pobijediti ovdje u Cazinu.